Okej, evo nas ponovo u novom partu od Mario Makera. Ja još nisam promijenio majicu, ljudi, zašto sam jedan veliki pesinjak kome se mrsko skidat jer to traje minutu, manje od minute. Okej, guys, okej. Mi sada ćemo nastaviti s nekim fenomenalnim levelima koji sam ja nama našao. Ovo je, kaže, još iz Mathematic Puzzle, vidit ću ako bude previše težak, nećemo ga sad igrati. Ja mislim da nije, bar je pisalo da je normalan. On je fucking crazy. Okej, razumijem, daj ga. I šta sad? What? Samo ovako. Ne idem nikako u glavu, ne idem nikako trenutno u glavu šta moram fucking da radim, tako da to sada neću. Ma fazon je garan da moram nekako skočit gore, ali to sad ludi kajzu trikovi koje ja neću da igram. Igram ovaj level, djeluje jednako solidan, pa ćemo vidjeti je li stvarno solidan ili shit. Ili je fucking bullshit level. Na prvi pogled onako djeluje fancy, ali pogled može da varam. Nije nešto težak, nema puno enemija, barem ja ne vidim puno enemija na screenu. Vamo možemo proći šta je ovdje. Feather. I to nam ništa ne daje. Ali se nam ništa ne omogućava. Ajmo dalje. Ima gore neka cijev, da li se sad u tu cijev može ući, I don't know man, I don't fucking know, ali ne mora se ni ući, ajmo da vidimo, šta je ovo? Čekajte ga, šta je ovo? Aha, nećemo, to je bullshit, ovo je bolje 10 puta ja mislim. Ovdje bi sada teoretski mogao nekako da uđem, ali I don't know how, tako da... Oj majko moj, hajde molim te. Sad ću malo da požurim ovako, nema šta se ovdje krijem. Ima ovdje šta nema. Garant, nema potrebe da nosim spring sa sobom, ali ja ću to opet raditi jer je možda kasnije neophodan, ili bit će kasnije neophodan. Opet feather, pa naravno zato što je 10 puta lakše ovdje sa featherom. Ja i dalje nosim spring sa sobom. And I don't even know if that is necessary. Ajmo ovako ćemo nešto uraditi onda. I izgubili smo spring. Nema vezi guys. Svakako je sada lakše bez springa. A možda i nije, možda mi se to samo pričinjava da je lakše. Ok, definitivno gore moramo. Sad bi mi možda trebao spring za to guys. Ja, definitivno treba taj fucking spring za ovo. Oh my god. Ajde još jednom ćemo i ovaj level pa da onda, da ne bude sad totalna pussy ja, jer ne mogu ja na obični level da završim. Znači, ovdje je nešto bilo što nam je potrebno. A to je mushroom. Nije mushroom nego fucking feather. Ja ću nju sada pokupim, idem dalje, znači gibam se, letim. Opala. Ovdje ima jedan fucking spring koju ću ja sada ponesem, definitivno. I skačem sada ovako dole i sad moram gore. I opet moram gore i sad ovdje da sletim. I u principu ne moram čekat više ništa jer znam će trebam ići. Ok, nismo puno vremena izgubili. Jesmo! Previše smo vremena izgubili ljudi. Ok, nema veze, ajde još jednom ćemo požuriti začas, znači idemo brzo. Sad smo sve vidjeli što fucking trebamo izbjegavat, a šta ne trebamo, znači trebamo ovdje požuriti u svakom slučaju. I evo nas, dole je spring, kupi ga, hajde brzo, bježi ti, ne trebaš mi Cooper. Evo ovako. Sada moramo ovdje sačekati nešto. I moramo fucking paziti. Znači sad moramo fucking paziti da se neće nešto dogoditi.
Okej, guys, evo nas opet, sada moramo malo bolje paziti. Inače ćemo fucking failat. I tu fucking ne želimo da se desi. I ovo je zeznuto. Ovo je sada fucking jako zeznuto. Ali uspjeli smo, evo ga, uspjeli smo guys. Yeah. Okej, sad ćemo vidjeti gdje sad moramo. I vidim da ovdje ima 1000 opet lokacija gdje se može otići. Hoće se šta dole sad promijeniti, ja mislim da hoće. Okej, ovi odlazi, wow, kako cool. Imaju ova vrata. Prolazimo kroz vrata, definitivno. I što sad? Okej, oh no! Okej, ljudi, idemo drugi kurs večas. Neko zahtijeva nešto od mene, guys, trenutno, ali ja ću to tek moći obaviti kad budemo 25 minuta snimali. Guys, mi dalje sad snimamo, a vi ćete se morati malo, što ste došli, malo da se, smirite. Jer u studiju se trenutno nalazimo i snimamo radio televiziju Pink. Tako da, molim vas, odjebite. Oh my god, ljudi, moramo se nekako gore popeti, čovječe. O ne, reklama, ljudi, to je reklama, nemojte gledat to, oči za vaše oči, oh no! Previše je loše, guys, oh my god. Čekajte, gdje da sada moramo? Okej, moramo vuda. Oh no, fuj. Čekajte vi vama u studiju, malo dok se... Čekajte vi malo u studiju, mora sada se završiti prvo ovaj rekord, ovaj session. Oj, fuj, kapam sa maske i opet ova cijela pljuvačka, oj, fuj, gadno, fucking gadno. Ali hajde, nema veze, guys, sad ćemo mi da ovdje ovo bolje uradimo, nego što smo prošli put radili. Ali, što sam ovdje sad failo, ne mogu sjetiti, skočio sam prevremeno, preko ovog i to je onako bilo bullshit. Tu nećemo više raditi, nego ćemo sada dole skočiti jer znamo gdje treba. Cijevi malo, tu ulazimo. I ovdje se sada krije mushroom, alright. Gore se garant isto nešto krije, nije, ne krije se gore normalni put gdje moram proći. Zanimljiv lever, sviđam se platformer, je zanimljiv. Šta fucking sad? Ljudi, ovo je stvarno, oj, kad ove blind jumpove ugradi, ne znam gdje treba, ni šta treba, ni kako treba, ni zašto to tako treba. Oh my god. Nema veze, ljudi, sad ćemo mi to sve smjeriti. Ljudi, sviđa mi se Mario Brothers 3 film, jako mi se sviđa. Nemam pojma zašto to nisam nikad prije realizirao da je tako dobro, ali možda mi se nije svidjela NES verzija jer je bilo tamo sa strane, ružno izgledala, puno piksela, nešto. Jer čip nije mogao da podrži koji su to bili ugradili tu igru i onda vjerovatno zbog tog mi to bilo gadno, ali sad je fucking fancy u Mario fucking Makeru. Bolji kvalitet ove igre nećemo dobiti, garant više, ljudi. Onim hekoma svakako to nije tako dobro. Šta sad moram ovako. Šta sad ovdje moram ovako i ovdje nema ništa. Okej, znam šta će ovdje doći. 100% da. Nisam to uzimo u obzir. No! Okej, guys, sad ćemo uspjet, ovo je sada sramota što sam događa, zašto Mario moraš tako glupo skakat, zašto nisi bio spreman za ovaj part kao što sam ja. Okej, ljudi, ali ja znam zašto ja mislim zašto moj skill popusti, zato što meni fucking svako ometa svakih fucking 5 minuta u mom fucking životu, tako da se malo zbunim i onda ne mogu da priformam kako sam trebao. Jer sam sad fucking zbunjen i fucking ne znam što trebam da uradim. I dovoljno sam puta rekao fuck u ovom partu, tako da ćemo sad malo da prestanemo s tim jer gledaju mala dječica moje fucking video. Okej, još sam jednom mora reći, izvinite, molim vas, ljudi. I tu ne smije da se psuje, tu mora biti formalno, a mala djeca, znate sami šta mala djeca radi, šta gledaju i šta se, oh my god, da samo se pravimo budale. Okej, idemo dalje.
Opala. Sad. Ima li tamo šta? I ima. Ima li nešto loše, dijabolično? What the hell? Oh my god. Oh my god, ovaj level je insane. A sviđam se ove gljive što je čovjek pokušao da ugradi u igri, mada nisu nikad postojale ove gljive u Mario 3. I sad se pitam šta sam moram da radim. Aha. Ok, hajmo probamo to. Garant iskaču iz ovih glupi Piranha Plants, da. Očekivao sam tu. Idemo dole. I... ok, dobar level, ako ovo kraj, nadamo se da je kraj. Oh my god, boss fight. Kako kreativan boss fight, ljudi. Stvarno kreativan boss fight, to ću sad pogin materijeti. Neću još. Alright. Wow, gore je prolaz. Ono dole mali boss fight bio, koji nije zapravo boss fight, nego je shit. Ali ajde, okej, ljudi, dobro ljudi, sviđa vam se level. Aplauz for the level. Ovo je jedan zanimljiv level, kaže jedan harder challenge. Neki pellets, nemam pojma šta je, ali nešto. Idemo da probam ovo završim, moram puno wall jump, ovo je jedini mekanik koji je prisutan. Mislim, nije jedini mekanik, nego je samo prisutan u Mario Brothers ovaj mekanik. Oh my god, i ovo sada, oh my god. Moramo slowly grindat. Ali uspjeli smo, ljudi. Oh my god, what is this, man? Wow, no! Mislim da će biti prvi try, ali neće, ljudi. Nažalost smo ovdje failali. Ajde, bit će bolje, guys, kako naš pokušaj rastu, tako ćemo biti mi bolji. Mislim, kako broj pokušaja ili failova raste, tako i skill raste s tim. Onaj skill se mora nadograditi, ne može se odmah posjedovati skill, nažalost nemamo skill pri rođenju, ali bit će bolji. Biće fucking bolji. Oooo, bilo je tako blizu, ljudi, oh my god. Šta je ovo? Ovo mora biti fucking brzi wall jump, no, pa šta si to uradio, negdje sam gore sletio, ljudi. Oh my god, ovo sad nije pošteno što se dešava, ovo stvarno nije pošteno. Hajde, sad ćemo vidjeti, sad će ovo biti bolje, probat ćemo još 2 put, ovo je prvi put, ako i... sad mi ovo kontrola ne radi kako trebaju, ljudi. Oh my god. A materim, ljudi, ne radim dobro kontrole i sad tu malo sredi govna i nemam drugog. Nemoj to fucking radit, oh my god, zar to može uopšte, nisam to znao da to funkcioniše u tom smislu. Too slow, ok, one try, noh, i onda ćemo vidjeti šta će se desiti, ako budem opet failo neću više, guys, ovo je, već ide u razmjere bezobrazluka. Ok, imam još jedan ovaj button. On će da mi pomogne, naravno. Ok, idemo dalje. Ljudi, nećemo sada previše vremena trošimo na ovom. Vidjeli smo kako otprilike ovo funkcioniše. Zanimljiv challenge, vidite da sve postaje još više čak crazy. Tako da... idemo fucking dalje. Ovdje ima checkpoint, ljudi. Nećemo, imamo još malo Mario Brothers 3 da igramo. Evo ovaj, recimo ovaj kratak level. Sad ćemo probat. A onaj Mario World level ćemo u sljedećem partu, pošto onako dijel je malo podug. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja fucking volim Mario World, ali Mario... What the fuck? Ovo me sad ganja. Ali ne može me sad ufat, guys, ne možeš me ufat. Oh my god, Piranha Plant, onom leteća Piranha Plant. Oh my god, ja sad ikad u svom životu vidim tako nešto perverzno.
Ovdje nam ovo treba, možda ne treba, ali bit će nam teže. I ako prelagan, naravno prekratak, mogu nam se malo topati da sam pisjenjak, ljudi, vidite, majicu ne mijenjam godinama, jebote. Šalim se ljudi, jer ja vezi, idemo dalje. Idemo u sljedeći level. Ovo smo igrali, teški kaizo. Ovo kaže expert level, znači ovo je težak Mario Brothers 3 level. Sad ćemo vidjeti da ćemo ga moći finišati uopšte. Ja stvarno ne znam zašto Mario Brothers 3 najrijeđi stil koji se koristi u Mario Makeru. To je, ja mislim, dokazano statistički najmanje Mario Brothers 3 theme levela ima. Meni se stvarno dopada ovaj theme, pogotovo sada kako je ono oštri, kako su neki legovi otklonjeni i tako tu, tako da... Što je ovdje već cilj? Što je ovdje već cilj? Hajde igrat ćemo ovaj level sve dok ne pognijemo. A tu će se uskoro haman dogoditi. I won't give it a second go, vidjeli smo sam kako se začas može preći level. A ljudi, igrat ću ga opet, možda nešto ima zanimljivo na njemu. Mada nisam siguran. Ja mislim da je zanimljiv level pošto vidite ima više spratova, više etaža, da se toliki level samo da bacim. To bi stvarno bilo žao. Igramo do 25 minuta, još jednom naglašavam za neke nestrpljive osobe koje mi se možda iza leđa nalaze. Fail. No, fail. Oh my god. Ovo je suigrač ljudi koji vam je gladan. Čujem kako njegov stomak grči, ljudi, hoće da mu ja napravim proklete hrenovke, jer je to toliko glup da ne zna... Ne, šalim se, toliko pametan mislim. Ali stvarno mislim, nema smisla ometati produkciju. Ne možeš da... Ne, pazi! Oh my god, sad se stvorio lag zbog tebe suigrač. Ti svojom negativnom energijom stvaraš fucking lag. Ne, mislim, dobar, fin ste suigrač, ništa vam ne fali. Stvarno ste fancy, svašta. Ok, moram dole sad da uletim. Ok, ovdje treba da bude checkpoint inače, međutim... What the fuck? Ima ovdje šta, nema. Trebala bi mi ona gljiva sada, ali neće moći dobiti. Ljudi, pa ovaj kurs, nemam pojma zašto nam čovjek daje opciju da tako brzo završimo ovaj level. Trebali bi malo to produžiti, ovo će sad dobar biti level skroz, ovaj Airship Ghost level. Airship i Ghost ovo je dobra kombinacija, možda sam ja u prethodnim partom rekao da je to čudna kombinacija, ali ne ljudi, to je ingenious combination. Ok, ja ću da zadržim ovaj power up, jer je s ovim najlakše igrati, a meni treba sve što će mi omogućiti lakši gaming, jer vidite da je ovo insane, fucking insane. I moramo se čuvati tog fucking levela. Ali šta sad moramo, ok, sad nemamo više, sad ćemo morati s ovim da radimo. What the hell, ovo... Odozgovni govnari pucaju ljudi. Wow, suigrač je sam uspio da stavi fucking hrenovka u fucking šerpu, oh my god. Ok, suigrač, ometate mi stvarno moju produkciju. Mi ćemo sa suigračem da snimamo isto neke partije, na primjer neki New Super Mario Brothers titlove. Htjeli smo da igramo New Super Mario Brothers U, međutim, lag u tim adventurima dominira, ja nisam u stanju da lag reducira na prihvatljiv level, ali sam u stanju da napravim kontrole kako trebaju, da idu tako da nećemo još taj projekat moći sada započinjemo. Ok, čuvajmo se ovi budala, vidite kako se opasti, oh my god, you're fucking crazy. Oh no! Biće bolje ljudi, biće bolje. Ovo ni Ghost House, ovo je Castle Airship, ok, još bolja kombinacija. Što se fucking mene tiče. Oh my god, vidite ovo ljudi. What the fuck is this? Ovo morate skakat s jedne platforme na fucking drugu platformu i fucking pri tome ne sliša se vam dogodi.
Wow, ovi leti čovječe, oh my god. Letimo gore. I sad ćemo ovdje da uđemo, definitivno moramo. Ne skirajte se ništa, dođemo ubrzo do lokacije gdje smo malo prifailali. Ok, 1 2. A ne, tek sad je hit, se računavam. Ok, sada i još jedan. Tako, bravo, ja. Ok, sad ovdje moramo poletiti. Oh no, čekajte, sad ne mogu, sad ne šanse da ovo pređem. This level is fucking doom, no. Idemo ekskurs, idemo na ovaj level. Ovaj level, ljudi, jer je ono nestalo stvarno nepošten. Igram ovaj je daleko kraći, ali ćemo sad ovaj odigrati, onda završavam partiju, onda ću nešto da obavim tamo off-cam. Pa se mi vidimo u sljedećem fancy partiju Let's Play Mario Maker Balkan. Ok. Ovi testere prijeti, guys. Oh my god, ovi testere. Ok. Morat će mi jednog dana su igrač napraviti još par levela. Napravio su igrač već bio jedan level, a taj level, ljudi. Nije taj level dobar bio, pardon, dobar je taj level bio, sve je ekstra bilo na tom levelu, bili su novi mekanici, sve je novo uvedeno, kada je nova igrica izašla, ljudi, tako sam se osjećao. Kad se lagalo, ne šalim se, sve je dobro bilo u levelu su igrači, nemojte se molim vas na mene ljutiti. Ok, ovdje će izaći nešto. Ovo nam treba, idemo ovo da bombamo. Come on, bomb this shit. Ok, oh my god. Ovako, bravo, ja. Sad ovdje vidimo, oh no, fail, fucking fail. Ponovo guys, idemo, sad će biti bolji. Ja tako dobro izgledam sa maskom, ljudi, to je nenormalno kad sakrijem svoje lice, to moram još jednom naglasit. Jer je stvarno 10 puta fucking bolje sa maskicom. A ne smijem skočiti s ove fucking platforme, nemam pojma šta me natjera da skočim sa platforme, ljudi. Ok, idemo još jednom. Ali ljudi, ne znam šta mi se jednostavno ne dopada ovdje kod Airship levela, što je ovako vama iza sunce, što sija, što se oblaci, što je nebo tako plavo, tako dobro. Tu ne bi trebalo, oh my god, tu ne bi trebalo da bude, ljudi, jer u Mario Brothers 3 je Airship level uvijek bio onako taman, tako ono. Mislim, ovo je lijepa promjena, ljudi, nemojte me pogrešno shvatiti, ali trebali su dati mogućnost da promijenimo nebo, da bude mračno, da bude dark, ali nisu, nažalost. Šta ću vam ja gledati, šta? Ne, ovdje se nalazi power up, svakako. Idemo dole. I, what the fuck, Hammer Bro, letići fucking Hammer Bro na fucking šinama. Oh my god, ni ne vidim ga odakle dolazi. Wow, gledajte koji su enemies. What? Huge skupa. Ok, pazimo se, wow, no, letići. Čekajte, imam fucking plan za ovo. Nisam ga pogodio, oh no, sad ćemo je za dupe, je blizu bilo, ljudi, oh my god, koliko je bilo blizu. What the fuck is this? Čekajte, moram proći nekako, ok, prošao sam. Yeah! Idemo dalje. Ok, helmet smo došli, ljudi, oh yeah, sad smo zaštićeni. Na 5 minuta bili, na 5 sekundi bili, par. Ova Airship, ljudi, sad je pljuvačka ušla fucking u mene. Ok, stanite, moramo samo kompletirati ovaj level jer sam običao da će brže biti gotov level, ali neće tako brzo biti gotov level. Ne bi ovaj power up! Ok, ljudi. Ovo je sad ovaj sound. Ok, ljudi, ja se pozdravljam, mi se vidimo u sljedećem partu Let's Play Mario Maker.